Danas idemo na Banjski potok. Evo, već smo u blizini, pada nam sneg, prava ona zimska idila. Da, dosta je hladno, svež je vazduh, pravi dan za prirodu. Da, na samo 17 km od Čačka. Da. Pešački most u Banji i pogled na manastir Blagoveštenje. Sve u snežnoj idili. Gdje smo sad? Ovčar Banja, krenuli smo na Banjski potok. Neplanirana avantura. Konačno smo došli do putoka za Banjski potok. 5 minuta kroz duboku šumu i stižemo. Viva se malo usporila, ali... Još uvijek idemo ka Banjskom potoku. Poprilično je strmo, a još pada sneg pa je klizavo, mora vrlo pažljivo da se ide. Jedva smo sišli, ali bukvalno jedva. Mnogo se kliza, nije svuda utaban sneg, ali evo. Stigli smo. Da, tako blizu Čačka nikad nismo bili. Evo da smo da zamisliti kako došli, kad je ovo bolje onako čitki, kad je sve zeleno. Završili smo sa obilaskom Banjskog potoka i sad koristimo ovaj snežni dan da pronađemo još neke zanimljive vidikovce u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri.